Şınavından uçana radyo denge gelden başkodarın hecayir 19 مجدار 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 hemen uçen dına var ujide peşkeş pekendem damazadiya reber apoya. Reber apo ve behez u iradeye gele aştihaz azat bibe. Hevsuriki inisiyatife parezeren Suriye parasına Reber Abdullah Öcalan Muhammed Emin Neyim ji anefer axiviye gut devleta tır pişti hevditina 4 salan yekser cezeye disipline da Reber Apo. Ev jidide xuya kirin ku devlet u desilatariyatik de gotine en xwede ne dürüstin. Divem pengavele cihane hün kurtur u bihestir biken. Muhammed Emin vuha devam dike. Legur tevahi zagonin cihane nabe girtiyek 26 salan da zindanede bimine. Le Armanca devlet Türkiye dageker eve kuma fiheviye kutbike. Hemutiş liber çavin cihane de kavme ve herkes dizane ku devlet Türkiye diş zagonin hukuki suçtike. Cihe mafere berapo du tevahi zagonin navne teveyi de heye le herkesi çavin xwe levi mafi girtiye u peydenk bune. Ez duxwazim bibêjim ku rê berapo û bihêz û îradeya tevahî gelê aştî xwaz azad bibe. Tejale dijî dardekirine banga piştevaniye kir tevgera jinin azad teja bida xuyani ke cezê dardekine yej bu verişe muradî şermezar kir. Da xuyani wiha dome. Dîroka têkoşîna gelê Kurd û jinên Kurd li Kurdistan û Rûşlata navên bandorek mezin kiriye. Rejima paşveruya İranê hebûn û hegemonya xwe bi rêbazên zext û zorê bi kiryarên faşîst domîne. İran bi cezên nemrovî yên dardekirinê vê siyaseta qirêj dimeşîne û dixwaze gelan dil bigire. Têja got ku têkoşîna bi duruşma jin jiyan azadî netelê İran û Rûşlatê Kurdistanê li cîhanê bû hêvî û veguherî nastameyeke gerdûnî. Carekê din derxist holê ku şoreşeke civakî û azadî tenê bi azadiya jinan pêkane. Rêheval verîşe muradî di nameya xwe ya dawî de got heta her cûre zext û zordariya li ser jinê bi dawî bibe ez ê têkoşîna xwe bidomînin. Rejima paşveruya İranê bi perwe peşengên şoreşa azadiye bi taybetî jinan dikire bi cezê dardekirin û her cûre rêbazên dijî mirovî dike zindanê. Têja herî de got berxwedana jina Kurd û şoreşa azadiye wê dawî li rejîman paşverû bîne weke jin em bank li hemû sazên sivîliyên navnê tevê yên ku ji bo maf û wekeviyê têkoşînê dikin ku li dijî cezên darvekirinê yên rejima paşverû ya İranê dijberiya xwe de asta herî jûrdê nîşan bidin. Jinan atölyeli darxistin û qert ji girtiyan reşandin li Amedê bi pêşengtiya têjayê li taxa Çaroxî ya navçeya Sûrî atölye bi ser navê Têcid û şerê Teybet hate amadekirin. Hevserûka DPP Amedê Sultan Yaray aktivîstên têjare ve Berendam Partiyê navçeyên hevşaredara Sûrî Fatma Gülen Önkol û gelek ji beşdarî çalakiyê bûn. Her hali Ederê jî platforma jinanya Edenê di çarçoya 25 mijdarê de li pêşiya Cumhuriyet PT'de da xuyaniyek da. Piştî da xuyanî endamê platformê qer ji jinên girtî reşandinê İstanbulê ji jinamı pêşengtiya Mehmet Tuat Federê li pêşiya ya DPP navçeya Kartalê kombûn û ji bo jinên girtî qer şandin. Li wanê jî şaredariya şaxê mala jinan a Behn vekiri ye Meryem Xane vekirin. De merasima vekirine de hevserûkên DPP'den partiyên bajêr têja û gelek jin amade bûn. Hevserûka DPP gönül uzun ay axivî û vekirina mala Behn vekirinê li hemû jinan pîroz kir. Pişre hevşaredara wanê Neslihan Şedal axivî got bi hezaran salek ku li her qadê jiyan têne kuştin ev polîtikaya qirkirina jinê ye. Emelî dijî vê qirkirinê li her qadê têkoşînê bikin ji ber ku felsefeya jin jiyan azadî ku em esas digirin nîşanî me daye ku bêyî azadiya jinê azadiya civakê pêk nîne. Jinan bi duruşmeyan mala Behn vekirinê vekirin merasim bi govend û delîliyan bi dawî bû. Cenazeye şehit Brüsk Reşit piştî 4 salan radestê malbatê hat kirin. Gerlayê HPG Brüsk Reşit Seyithan Acay
سه ترما 2020 ده لچایگا باره پشتی شرکه ده انجام ایریش هوایی ده شهید بو دولت اتر جنازه گرلای HPG بروسک رشید لگورستان بیکه سان یا شرنخه و شرط بو مالباتا رشید لسر داخویانی وزارت کار هندور جبو تشیز کرنا جنازه چوی شرنخه لمالبات اکونه کاری جنازه تشیز بکه خوین دا او وگری مردینه تیوی گود سباتا 2021 ده میناکن خوینه مالبات لهو حاجی جنازه بروسک رشید رادسی مالبات هاته کرن پیشت 4 سال و 4 ماهان جنازه به هودان مالبات و پارزران هاته رادس کرن مالبات شهید جنازه کوره خویج گورستان بیکسان اشر نخه گرد و بر ناوچیا مردین ارتوگلو جنازه لپیشیا مالبات خزم و دوستن بروسک رشید و به سدان کسان و هاته پیشوازی کرن جنازه شهید بروسک رشید جالیه گل و به دروشمیان گورستان گنده بهیر که هاته و شرطن بو توبوزای مالن گوندیان من بچه توپاران کرن گولین ناوین دا راگهاندن یا مجلس لشکری من بچه دولت اترکا دا گر کر بگولین اوبوسان باجارو که فرات ایروجاوی من بچه توپاران کر ناوین دیار کر کو پشتی گونده عرب حسن ال باکرو رشوات کانتونا من بچه هات هدف گرتن فرات هات توپاران کرن ده انجام توپاران الدیج باجارو که فرات ده مالک گوندیان زرار که مزن دید لتو آگاهی لسر وندهیان بدست نکد لگیری سپی گلک چته هاتن کشتر ناوندر آگاندن قصیده بدا خویانه که آگاند کو چته اندایش هودان به کوین گونده ابدوکی لحظه قصیده برسوه که تون تانه چتهان او ده انجام شرکه دجوار ده چته شکستن پاش درویان ناونده گود کو ده انجام شهر ده گلک چته هاتن کشتن و گلک چته جی بیریندار بون قصیده گود کو پشتی شکستن چتهان به چک انگران گونده ابدوکی توپاران کرنه لپاکستان ایریشک چه بو 8 لشکر هاتن کشتن 7 پلیس جهاتن رواندن دو ایواری لباکور روجوای پاکستان دو ایریشاتن کرن لگوری آگاهی انکورایدارن پلیس آندانه FAFP دیریش ده 8 لشکر هاتن کشتن 7 پلیس جهاتن رواندن افسرکی استخبارات پاکستان راگهاند کو 8 لشکر و 9 ایریشکار جهاتن کشتن تنگار طالبان پاکستان ایریش گرد سرخواه زیادتر 610,000 سوریه‌ای و لبنانی درباسی سوریه بوده کوردیناتور کمیته آوارته و وزیر جنگه ی حکومت دمکین ناصر یاسین درباره پناهبران ده راپور گوشان در راپور تی دیار کردن که زیادتر 385,000 سوریه‌ای و 225,000 لبنانی جدست به ایریش اسرائیل لدیج لبنان و درباس خاک سوریه بونه در راپور ده تشکیل کردن که 48 ساعت داوید اسرائیل 300 ایریش لدیج دورن جدا ین لبنان پیکانیه هر واج بر بوم باران به فسفور سپی 65,000 دارن زیتون هاتنه تالان کردن ماسیا کریزه رهبری خسریا دموکراتیک هرما باکور و شات سوریه جی شمیا بوری راگهاند بکو 20,409 کس لبنان گهشتنه هرمی